275 bangke nilitungi pulo 275 pensi poisa ke nang pelo bom nani pulo lasi 275 along ki puo bangke lake dake 6 schedule area lam to lapen dake tok la pohelo on and from the formation of autonomous state under Article 244A. Any sums payable under Clause A of the second proviso of Clause 1 shall, if the autonomous state comprises, if the autonomous state comprises of all the tribal areas referred to therein, be paid to the autonomous state, and if the autonomous state comprises any autonomous state as any or some of the tribal areas, be a portion between the state of Assam as the president may by order specify. Da bangke pulo autonomous state pen Assam government atum ang bong poisa tathak det po usigi po. Labang ya ilitum pan poisa thak det po autonomous state ke long lote. Lapen autonomous state ki dolo te la sinon thihek penil tung ki pukang tung ya lai lo ilitum Karbianglong Autonomous Council atu 280 Finance Commission along pacerap dung nang ji po ma 280 sige me 275 nang ne lapen 125th amendment pe pass serak na ipu siningye don dambaret lo hala government tumangke 125th kaselam ia bangke 125th amendment kaselam bangke ilitum phan autonomous state nang ipijok plot ya phan si hala tumke la 280 puga niye damare athema 280 along autonomous state alam medet ke article 244 e alam ave dake 275 long sige tu ante non itum council tum 125th amendment alam ningye damare ma 280 along Finance Commission alam do port Finance Commission apoisa ke longya phan thu pudam bare tama autonomous state ke hang dam bange hang thu sedel penon alang litum bange tini thu det lo poisa long chom yimen po sidang ta poisa ta ko ningye thu lekiro 275 panda poisa ke long po yat berlu ako yung si 280 Finance Commission alam jong si Finance Commission pe nang vek ji pulo tangte la 275 along ta Finance Commission alam ta tok pondet me kente nilitum anon sorma a committee aphan loke pidun ke la helo nelinon file chirilo te theklong ji konar bangla neli tok dun etlo dakle Finance Commission puta tok dun det nun la penha la 280 along ta na la for sending fund to the autonomous state pura dakla tok dun det nun pusinil ha dak tok dun setha lage tu malam bang deng de non 125th amendment bangke non 125th amendment lete itum six schedule council bangke ponchayat acting de pon six schedule ke po anakang tui de ing tui pik pule pudam kali serta ing tui pik lo puan ponchayat ke dak an lo non halap six schedule a council Karbianglong Autonomous Council bang punang pisuntuk po dak lo ke wan po la ponchayat along lo pang dai hok po lage ye kapang dai hok tong ge mema kapang tui sige mema ili tunge pang tui nangi po sige ribong la si autonomous state ke hang bom separate state la sige hang ibom lo autonomous council ke dorde pusi la ke council chot ke assembly nangi pusi tunge ke hang ante la si non nitum ka chuning ri kang tung la Karbianglong Autonomous Council pan ke alang litum la 125th amendment ke chikroy du nang ne la pen alang litum autonomous state sige hang nang ji alang litum autonomous state hang thu the that ama 125th amendment bill an amendment along an chetu dun thurok la pen hala 280 Finance Commission long an chetu dun thurok ama autonomous state hang thu the that autonomous state ke hang lam bang dip thu joy la po bang chok chik lo ni tung ma thage ja lang li tum ma choning ri lo la dip joy ka me claim nang lo autonomous state ke hang ke ka do ita autonomous state si hang nang ji la ke pu an delhi dam thekang that pu an poisa khoros dam de
Man arni sihat MP ta ningjelo ni tanon nga poisa do ulo. Nang tum Johang dam jite Johang dam not pumatidi. Autonomous state kalima kalang di. No ni ta poisa na pidun ji aja kong dolo nang tum Johang dam jite Johang dam not pumatidi. Manala autonomous state ke pinya bosta le biru ya son. Nang tum isiba Chonghor dam de no pugito ya son yu. Alam mange kerak tu memi. La posta isiba Chonghor dam de no ba phan le kipu unjia phan le tum MP alang li phan pe hai gali de rata tum ke. La sila bang terak memilih ko potong alang lita ang ho ti kilig ledet lo ne kaniyeta la pulo yo la si non ni tingi po bang ke la hello tira ingkoy rapo apong constitution ke lar alam la so ke lar ke 6 schedule si jasemet lar po la pen non ilitum Karbianglong Autonomous Council atum ke klema bang ke direct funding kelong ya phan ku article 280 nang ji ku 275 nang ni angge 280 bang ke da non la article 280 abino bangge la ke finance commission pulo finance commission pen poisa nang logi pulo la pen 275 bangke la ke India Consolidated Fund pensi poisa nang logi po bang. Hala nang ke logi bangke lage non aprang nili 280 bang pudet lang. 280 bangke lage panchayat atau apa? Lapen ke municipality apa? Town committee apa? Poisa nang ke logi apa? Hala bang. BB along sige po. Poisa lata state government Assam as state government along poisa nang ke logi apa direct funding po alam abe Assam government long si poisa nang logi hala finance commission tumta lapen India government ta finance commission the India government ki pualing si kroji lapor poisa nang logi ke Assam government la direct funding lam dak tokti lapen la solam ke nilitum jakas ahut kacing ki hutan nitum direct funding lam pudam lo thalabang suhut aning mesendensi hala joint secretary bang nang thak la ko hello ahok lo la ke muthe la direct funding po alam bang ke la ke nang tuma funded alam kali la ke claim lo te la pen ke hang atum ke India adang sita akapret statement ala son alam de sike claim ji ke Assam government pan bakar biang long pan claim chot ji puke uni tu mana un dun do labang nang pachini dun pemel labang lam ke the pinak labang ke a level the tutan labang adang the tan lasi dak 280 long bangke la ke 6 schedule alam ta tokte lapen autonomous state alam ta tokte da bangke autonomous state atum phan poisa ke logi po alam ave 6 schedule area atum phan poisa ke logi po alam ave ba non 6 schedule area alam bang bidun kokpo autonomous state bang bidun de ji ne li ka chinia tenke 125th amendment along bangke autonomous state bang tokte de ji municipal town committee lapen panchayat alam lapen Karbianglong Autonomous Council po alam bang tok dun ji mini seta poisa bang Assam government man siloji direct funding gali